Izindaba ezibuhlungu-ke kudutshulwa-ke kubulawa-ke umnikazi wesitolo-ke ngenxa nje ka-R10 kulenza road-ke eBerea-ke ethekwini. Indoda-ke yesitolo-ke ya-order ama-fried-ke yabe isicela-ke nokushajelwa ifoni. Kuthiwa-ke umnikazi wesitolo-ke uthe-ke kuzoba u-R10-ke ukushaja ifoni-ke yale ndoda. Wamese kuyavunyelwana-ke lapha indoda-ke besihlala phansi-ke yadla ama-chips-ke aze aphela. Uthe uma-ke siyicela ifoni-ke bicabanga ukuthi-ke isinamaphesenti noma-ke angu-20 yize-ke beyikhombisa-ke ukuthi yachaja-ke ifoni, kodwa-ke bathe uma bayibheka-ke bathola ukuthi-ke isano-1%. Indoda-ke icele-ke ukubuyela laphana-ke noma-ke icele ukubuyelwa-ke u-R10 wayo. Baxabana-ke nomnikazi wesitolo-ke kuthiwa-ke ifoni-ke inenkinga. Umnikazi wefoni-ke kuthiwa-ke uvele-ke wabe sekhipha isibhamu-ke wadubula-ke umnikazi wesitolo, washona kanjalo-ke laphana. Isidumbu-ke sithathiwe-ke manje-ke ekuseni. Wengenza kwethu-ke bawuphawulile-ke abalaleli-ke ngalezi ndaba-ke zibuhlungu laphana-ke enkundleni ke zokuxhumana. Nangu-ke unolike lwazi Dlomo uthi-ke nasexolisa-ke kodwa-ke ngale vasini-ke abantu-ke sebephenduka izilwane. Wenza wethu ngiyafisa-ke ukuzwa uvo lakho-ke nombono wakho-ke ngalo daba, uthi ngabe wena-ke uphawuliseni-ke wenganza ukuthi asihlangane-ke laphana phansi kuma-comment section. Mina sengiphuma kanjalo-ke wenganza wethu.